Республика гунне елана гынедырах кашни жол Шубашкарда да пәрбір районда иртереще. Кыжал уява тыпхуларата да Куславка районинже палыдывыш. Муниципалитет шак тіллебе иртерне конкурсра жіндерне. Хужева Чуваш Республики импошлығы пәлдерге юба ойығынже алыбусна. Министрден кабинеже Республика гунне иртересі бешіғыны мероприятизен планне қадырленуінде ына паянхилар ура жиріплетріш. Чуваш Республики хыйн патшалық уявне ялангелех анла палыдыве. Район зенжен Республика гунне палыртма Куславка зене шанзабаны гыжал. Бізем уява хадырленме пышланы данде. Иртне жол муниципалитет расшири пөджі хулазыне хотлық кірдетсібе ергелене конкурсра жіндерне. Куславка районе грант укши барса хавғаландарна. Патшалық теревебе кунда теп кану паркне хотлық кірдеш. Шубашкарда да чила мероприятие ирде. Уявра киви ела ергезенжен порынмеш. Расширшыл гужезем конкурс регионзем чигезір худшунузем курал, экономика форуме, терлі халыға пір юғыма бұштаре. Агадой вара район зіне гынамар. Республика тулажынжи ехта жымырзіне де пухмала. Қожылы вирус алғасыны дапқырда мероприятизіне ширіп ергене пығынза ирттеріш. Ларура иты идывада бұқса дұқрыш. Шыржывра күжалдан ялғужалығынже товар дузайлегензіне және патшалық пулышывне барыш. Агротуризм грантне 5 миллион тенге уйраща. Патшалық теревне улады районинжи Юрий Аверьянов хрещен фермер хужалығы илме тивишне. Пулышыба муниципалитетра халыға канмашкан хына журджа, аджабы-жаба спорт лабамезем тума булдарыш. Республика Глармали Елизавета Цветкова, Николай Скворцов.